O, baš smo se lijepo svi skupili. O, krenulo je snježiti. Da, baš je lijepo. Malo je hladno i krenulo je puhat. Šta ćemo sad? Pa ja predlažem da se svi sklonimo negdje na sigurno i toplo. Može, Lea, može. O, baš smo se lijepo svi stisnuli ovdje dok pada snijeg i lijepo nam je toplo, nije hladno, samo ako smo stisnuti bi bilo dobro da neko ne... Ko je prdnuo? Tko je to prdnuo, tata Marko? Ja nisam, Lea, ja nisam, tata Marko nije prdnuo. Jesi siguran, tata Marko? Ja sam siguran da nisam prdnuo, ja nisam. Možda je pesek Medunja prdnuo. Tata Marko, pesek Medunja kaže da nije prdnuo. Pa, ne znam ko je, onda je Slonko prdnuo. Ja nisam prdnuo, ja volim špricati drugi. Ja prdnuo, nisam 100%. A da nije Cvjetko prdnuo, Lea? Ja sam jako lijepi cvijet, ja ne prdim cvijeće, jako fino miriši. Pomirišite me svi, ja jako fino mirišim, ja sam jako fini cvijet. Idem ja pomirišiti sad tebe, Cvjetko, da vidimo, Cvjetko, fuj, ti ne mirišiš uopće kod cvijet, ti si najgori ikad cvijet koji sam ja vidio, iš van, Cvjetko, iš, ti si prdno. Oj, zašto mislite svi da sam ja prdno, ja sam mirišljavi cvijet, jadan ja, sad je tu hladno i puše, pa nisam ja, možda malo samo.